بسم اللہ الرحمن الرحیم شیمی دو ٹاٹھو بچو اسے سبق پران رانی جشومتی تو پھر آز پنہ کتاب صف نمبر 63 تو اس کرو ازیک سبق شروع. رانی جشومتی ہز تدبرست دانائی کام وفادار فوجی سردار تو ملازم لائی انت سنبھولن تخت. رانی جشومتی ہز واریاہ دانا ہز دانائی کام تدبرس کام تو ام تھو فوج تہ پور پٹ اتس من تو سنبھولن تخت. راز دامودر سند مرن پتہ زاوتس نیچو جشومتی کورس بال گونند ناو. یل امس خاندار گزریو پتہ زاو امس نیچو تو امس کور ناو یمو بال گونند. جشومتی اس سٹھا دور اندیش تمہ کور یہ ستزاو نیچو ولی عہد مقرر تو پان روز سرپرستی کران. جشومتی کور پن یہ نیچو یمس ناو اس بال گونند یہ کورن ولی عہد مقرر تو پان کرنس سرپرستی تربیت دژنس. سہ ییٚلہِ 15 وُہر ووت ادٕ کورن تس تخت تاج حوالہ. ییٚلہِ بال گونند 15 وُہر ووت تو یہ بنوون تمہ ساتہٕ بادشاہ کورنس سٲرٕے سلطنت حوالہ. جشومتی روز 15 ورین حکومت کران تو ات پٲٹھۍ روز یہ رانی جشومتی برابر 15 ورین یتش حکومت چلاوان. ٹاٹھو بچو اس نزدیک اجازت پگہ کر بھی ملاقات. خدا حافظ.